Ukoliko želite sebe da počastite najukusnijim zalogajima u opuštenoj porodičnoj atmosferi, onda morate posjetiti restoran Una u Minhenu. Restoran Una jedan je od prvih bosanskih restorana u Bayernu sa pravom tradicionalnom bosanskom kuhinjom i domaćinskim ambijentom. Ovaj porodični restoran koji nosi duh Bosne upečatljiv je i primamljiv ne samo Bosancima i Hercegovcima u Njemačkoj, već i Nijemcima i brojnim turistima. Mi smo jednostavno došli na ideju, jer nema restorana kao našeg tipa u gradu, koji je samo radi na našim bosanskim tradicionalnim jelima. Ponosna sam na to više što su Njemci kao Bavarci naučili šta je jedan bosanski lonac i šta je vegova čorba, šta je sarma, šta je dolma, paprika. I onda kad to ostvarite, to je, ne znam, nešto jako veliko za mene. Njemci su inače jako veliki turisti i vole da probaju uvijek drugačije italijansku kuhinju, grčku, nije bitno. Tako da im se bosanska kuhinja svidjela zato što prije nikad nisu imali priliku. 50%, 60% recimo Bosanaca, 40% je mješavina. Ima jako puno Njemaca. Zato što smo mi, naša okolica ima jako puno banke, ima jako puno praksise ove za privatni doktori koji su naučili da dolaze na ručak već ovdje, naučili su se na našu kuhinju i jednostavno vidi, znači u priči sa Njemcima vidim da su prezadovoljni i ne žele da mijenjaju restoran. Meni ovog restorana je jednako impozantan kao i njegov ambijent sa velikim izborom specijaliteta iz bosanske kuhinje. Vrhunski kuhari s velikim umijećem i ljubavlju spremaju svako jelo, čiji ukusi će oduševiti vaše nepce. U našem restoranu se ne konzumira svinjetina. To je jako rijetko ovdje u Bayernu, zato što je ovo bavarska država u kojoj je recimo skroz drugi način kuhinje. Tu imamo 17 vrsta kuhani bosanskih tradicionalnih jela, što je rijetkost u Minhenu inače. Neko voli begovu čorbu, neko voli bosanski lanac, neko voli sve. Ljudi dolaze ovdje da isprobavaju, isprobavaju i budu zadovoljni. Vikendom imamo janjeće pečenje, originalno sa bosanska tradicija, vrti se po 4 sata. Kupujemo domaće janjce koji su slična kvaliteti iz naše Bosne i Hercegovine. Znači imamo kuhana jela, razne čorbe, koje odvajam, recimo za mene je begova čorba jedna od kraljica od čorbi. Imali smo taj jedan veliki cilj da završimo znači, svečanu salu koju imamo dole za prijeme, za svadbe, za rođendane. Wintergarten, to smo uspjeli prije zime da završimo i od tog dana od otvorenja je uvijek pun, što me jako veseli. Ostavili smo jedan dio znači, Biergartena, što Njemci kažu, ta jedna terasa. Tako znači sa otvaranjem, kad krene lijepo vrijeme, znači imamo 120 mjesta. Aldina i Huzeir kažu kako je restoran Una njihova oaza mira, mjesto gdje su našli smiraj i gdje se okuplja cijela porodica. Mi nismo onaj tip da nam je što više i više, nego jednostavno da imamo to nešto. Da smo na jednom mjestu, da nam se djeca iskupljaju, naši prijatelji, naše komšije. Mi imamo znači iz Holandije goste. Samo ime Una, kad ljudi čuju Una restoran, sami dolaze. Djeci više nije potrebno, imaju znači svoje, dali smo im dovoljno u životu, školovali su se, postali su znači, imaju, kako mi u Bosni kažu, imaju svoj dinar, stali su na 2 noge. To znači da meni mužu, znači, nek se oni samo slažu, obilaze nas, evo sad je snaha došla i ona pomaže, sinovi pomažu. Povukao sam se recimo 2017. godine, hoću reći u miran život. Zato smo otvorili ovaj restoran i to nam je bila želja da tu polako radimo i da uživamo u životu, da imamo malo vremena slobodno, da prođemo malo svijeta. Nismo tip ljudi da samo radimo 24 sata kao u drugi gastronomi. Znači, kad se umorimo, uzmemo sebi
7 dana idemo na Bjelašnicu, idemo na Vlašić, idemo, znači, turistički nam je cilj inače uvijek Bosna. Mi se možemo, znači, priuštiti da idemo u druge zemlje, kao ostalo, jel? Najljepši je godišnji u Bosni. Restoran Una idealno je mjesto za intimnu večeru dvoje, porodični ručak, poslovni sastanak i druženje s prijateljima. Također je savršen za proslavu vaših važnih trenutaka, pošto se restoran Una bavi i organizacijom svih vrsta korporativnih proslava, gala večeri, rođendana. Dugogodišnja reputacija i kvalitet usluge garantuju da će svaka vaša proslava u ovom restoranu biti nezaboravna. Rezervišite svoje mjesto i doživite gastronomski hedonizam, jer restoran Una predstavlja ugođaj za sva čula.